Zihlobo zami ezithandekayo, njengomuntu onsundu, ngiyaziqhenya ngobunsundu bami. Zikhona izinto ezazenziwa ngogogo nabomkhulu bethu engingazibona ingathi zi-old fashion, kodwa kangiphonge ngizilahlele ekudeni ngingahlolisisanga ukuthi zingabe zinama-benefits engingawathola kuzo lezo zifundiso na. Ziningi izifundiso uma ungumuntu onobudlelwano obuhle nabantu abadala, kuthi ma impilo ikugilile ikushayile, i-advice yakho uyoyifuna ebantwini abadala. Abantu abadala abayihambile le ndlela, abashayekile bawa bavuka bazithintitha, abanolwazi olujulile, njalo abajikeme, njalo othi ma ubheka impilo yabo uyibone impilo enhle, impilo ongayifisa ukuthi uyiphile nawe. Ungaya kulabo bantu udinge leyo advice, baku-advise, bakunikeze ama-notes, uwa-check-e lama-notes, ubone ukuthi yikuphi ongakwenelisa, yikuphi ongeke wenelise ukukwenza. Kunabantwana abaningi abahlala bekhuluma nami ukuthi le institute yethu yomshado iyafa and is dying a very slow death, kodwa akekho umuntu ozimisele ukuthi ayivuselele, ayenze ukuthi abantu bayijabulele. Kungani singayinaki le institute ye-marriage? Ziningi izinto esezingenele kule institute ye-marriage. Ngowami umbono, zihlobo zami ezithandekayo, ngoba uma ngibheka izinto engizifundisiwe ngogogo nabomkhulu ngikhula eziphathanale nomshado, ngithi ngiyabheka manje ukuthi kwenzakalani emshadweni, kuyadabukisa zihlobo zami ezithandekayo. Ngoba thina sikhule sitshelwa ukuthi kumele kube yilo ijaha elizifela ngami, yilo okumele lingithande lelo jaha, lingikhethe phakathi kwamantombazana, not the other way round. Ngoba uma mina ngingowesifazana ngizozikhethela umuntu engimthandayo, kukanti lo muntu akangithandi, kuzaya kuye ayofuna yena umuntu amthandayo, bese mina ngiba nenhlungu ezinkulu, obese ngingena emshadweni ongangijabulisi. Indlela esikhule sitshelwa ngayo ukuthi silinde uzofika lo muntu ozongitshela ukuthi uyangithanda, kade engibhekile, bese ngothando olwalo for mina, olwami-ke uthando soluzojuluka ngezenzo zakhe, ngendlela angithanda ngayo, ngendlela angiphatha ngayo. Ngeke ayeke uku-activate olwami uthando umuntu ongithandayo. Ngakho-ke yashabalala ngempela imishado eminingi, ngoba iresiphi le ebikahle nizamile ukuthi niyitshintshe, nithi lina nizozifunela amadoda eniwathandayo, bese nigileka-ke, bese nikhala. Ngowami umbono, zihlobo zami, ningangibulali, indlela engifundiswe ngayo nami. Nginjenje ngisemshadweni ngaqonywa insizwa eyayingithanda, ingithanda incane, kuze kube namhlanje iyangithanda. Njalo sidlule entweni eziningi kakhulu. Ngiyabonga.